Želulica je prireditev, ki izraža nekako hotenje ljudi, da bi spet hodili na ulice in spet se vmešavali v življenje, kot je nekoč bilo, naprimer pred 50 leti, ko je vse doživljaj, ker je bil na ulici. Zdaj pač človek raje živi v sobi z računalnikom, namesto da bi hodil ven in se igral karkoli. Živela ulica prikaže to hotenje, kako pride na plano in kako ljudje bi radi spet hodili ven in se vidi, da toliko ljudi spet hodi ven in to je dobra stvar. Super, super. Super. Super izvedba, super program in tako naprej. Super je, srečaš ljudi, ki jih nisi srečal eno leto od prejšnje živele ulice. To je fantastično. Simpatična prireditev. Polno ljudi, polno zapet. Mislim, da je oživela ulica, res oživela ulica. Oh, this event? Oh, I think it's a wonderful event. A lot of people, many people. Dragon Ball recimo, no. Gigi la trottola. Lupet.